Kani kadika Pati CTV. Hakijinge le kai football jong Kalimpong AS Memorial Under 14 ka balongru kasian ka bashipho na 2 plus tang kini Kalimpong hakini ka snam ya ka nam ladu ayora ta ka kanhon rangkan sai ka mana ka snong kendon umlingka hadian bakalalan plim no ka kanhon rang dajet na moklot argol la kawai ya ka final jong kini Kalimpong ka bla pelong ka opor Shillong Sports Social and Cultural Association a pelong ka South Ring mitau rumpang hamana ni le kai ka bah ka snong umlingka hakijingelang sam kusnam kani kasi laidon rengkat ru menteri bakmi katanat kampen roisar hakaju kapor bolong ru MLA kani kathan ba Ronnie Willingdo pelong kongsan hakijingelang katbau district sport officer jongka East Khasil district ba George Ilingdo pelong sumbut kongsan na lor ki kusnam chak kanhon player ra ekanam lado pat kabawan baar hakani kasngi la sam kusnam kerpang ru ikirang ba ile ka shimet ki tebet ala ki jong kur kam ile kai kawai niki kusnam kadai kanam promising player kablayo do meban aibor kharbutna but usai sen piniar lingdo yakanam top scorer layo do Randolph Rentathiang yakanam best goalkeeper layo do Dijanson Sindram katbau nongten chain khatsen tiopan layo yakanam best player but kakanhon layo yakanam discipline team kadai kakanhon Boy United na nokse Kani kadika Pati CTV.